tangata tele Samoa ole au oi e mamala ina nei e tangalo atu sinai po o fea ole nu o te sauai tama ole hulula male nei mai la noi sana fai ola no lo ulu ala wiloa ole a fio ama o satuana ole aina e faalangi langi a Samoa Nena o pua fale na o tirena aloba a fusuanga masua malai ulu fa apea fo inare ati amuli ana Pelelele tupua e pele ilo uloto Fongale matofale Olo umana e fono Ele ngalolo ulu iatea Iate upea oe isio ufatu Angalo oe ya ita ya pipi Ilo ula ula ufaiba Tautua inga ia tu ina ile muli papanga Ia patita otopei ole te epo Tau mawhai atu sota sao Awa whaalanga mai ai musika mo tae ao Talalu pelelele tupua e pele ilo uloto Fongale matofale Olo umana e fono Ele nalono ulu iatea Iate upea oe isio ufatu Angalo oe ya ita ya pipi Ilo ula ula ufaiba Talalu pelelele tupua e pele ilo uloto Fongale matofale Olo umana e fono Ele ngalolo ulu iatea Iate upea oe isio ufatu Angalo oe ya ita ya pipi Ilo ula ula ufaiba O te whiawhia lava te whaatana whatu I le mai mō fōi ma le whaafonga le tātou tunu nia paanga fōi a le siu fonga le LAUMUA. Ia, I le nei aso tofi aso lusu fulu whale nei o le māsina o February, māsina no na lua, leo toi umi. Ia, ai o mawhona newe I aso, mai tau atu I le I aso I te toi. Ia, e umai le aso ngafua e le māsina. Mata lofo le māsina lon to sole. E pea o le alua ale Omicron le alua aso le iai. Sao aso le o le o aso nei. Ui le whaatano whai le tātou tunu. Ia me se wale whaafonga ia nei o tātou matua tau se le ngalo lava o tau. Asia si wale tātou Tautua mai Samoa. Ia le si fonga le LAUMUA. Ia e la tau lo whaatau to lie mau ta ngase. Ia me se foi le whaamai o le COVID-19 ia wa ofi mai ma ua suia a to le tātou lanolangi o mea o mamatu maanga o wheao ma tiu te māsani e o lava e kālesia o e tonu tātou ainga e o ia te o wafo wapai ma ia ilea ia fianga o le whealu wae ma le malosi o le COVID-19 ia ai mo foin faftai ile au le auso ia ma le malu fo le fenga renga
ia le siufoga le laumua ia sa tautua mai tatou fisautu I Porilua I New Zealand ia I lenei foʻi aso mai taheao seʻia paia foʻi lenei vaega o le auauli le uaga I le fiafi matua o loo tapuaʻi mai tatou aiga faafoga mai foʻi I le alaleo le siufoga le laumua le tasi o ono tesi ma le tasi famo ia maluga le tatou app o le tatou telefoni totonu le sa lou auala vaega le feoaʻi le upa le o tagata nei e le suga masoe ma vaega ia le le auaunaga nei so I talosia ia o sa'o nei me o o isi ua uma tua le upa le ua umba tua mai si I le foi toina au ona nga wa piki le o le vaenga la le e mo ia foi le tau feololo se la tau se le ni ai te pe ma wai fa mtala sa tu mai ai matua te lelo la to la matia foi le la to foi a sui foi manoloin manai o la to ainga ile tulanga foi le o le fa vea ino pasese man tu la to e sanga I matanga te so uma o pases a mesela ia na vaenga le ia masoe pe fa pela e o so metun se pases se foi le posta mai tai postina foi o te la pases se va la ta foi a o pases se foi nei ia tama li o te lavo ia pela vala foi le o fai na tele ia ai fa te foi tautua nei foi te mali o le atu no o onum tautua New Zealand la towi Australia fa malo ia te o tole on sa se o to wola o to mal fa mai ia pe o to ma sani al fa mai ia tulanga le wau te tala u ma me ia te o to sa o tala ia tatu ni Samoa everything must go wa to is fun lo minute tale tu lai tasi te mi Samoa ele ngalo ni fa talofa ia I America ia America I lunga o lalo au tafa o fafo totonu o fea lava le meo ia se Samoa ia malo tatunu I America ia fa talo fatu tautua le sifongo o le laumua po le Samoa Capital Radio mai nei Samoa ia le tatou tofi o le so le malingi ti munga le taiao fa talo fa foi ia latou mai Hawaii ia masi o tatou motu I sa sai tutuila tatou tatalo mo le afia I latou maua mai le reporti mai tutuila o longo mai los fulu I latou yo mau na maua mai tu le community ia po le lautele o le atunu wai fafo o ila I le afia o leone le Samoa mai latou ia ai o le tula le ala o tapunia America Samoa tapunia onga tapuni ia o taofia ia lotu o ngā ruenga matulang fa pena fa lo le tala ele o se matua tapuni pe afua la ia tatou nei Samoa ele tanto lockdown nei ai ala shutdown we ai tutuila e America Samoa o la te tala la vanoa mo I latou fu I tulanga fa taunga ma me fa pena o mana onga ia so te tasi ia o lo matua fa tawa ina le telefonga ia o le tulanga pangatiana o lo ua nei le taeao le sa la pata ia le fionga le kova na sili le malo o America Samoa ia e se teimi e mai mo I foi lea le fasa le longa ia ma tu ina tu foi o le tulanga fe la pata ia le atunu e tau sisia ma ua tau tino le kovana o le motu I sai e le tai ia tautua nā male malo le atunu but fast food lima afe na pena tangata o America Samoa le maua pe afa pesa o lo falongo le saunonga le fionga kovan tatau ona utangia le malo le atunu le territory ia tu lango tu pui ma tu lango foi le saunga le mo pui ona na tau tino le afionga kovana e le ngafatia e le fale mai ale motu I tutuila pe a fai e ta oto le faita wafe o le malo le atunu ia ile fa mai le pe a le utangia puinga
Tato vai solo mona I penga te whailangi nei lalo o le floor o le whale mai wa matua le ei se vai il mon tangata mali liu il wha ma el COVID is full river e o nei vanga I le pui ai le wo o mai America Samoa e tulanga pangatia na auto se fulu leu wha maonia na mo mai e leone e a wai tua I le community le wha mai e ona pipisi se fulu lea ia ai leo tato I loa o le wha mai whaisi sao tele le isi me pito sili on Tautua lewa e tau wha tau mtato wa ai le matau tia le isi sia ma foula le o sao o lewa wha alau I loa mai e a fia ai ma pepe whato a whana nau mai wow e a tātou Samoa o le tali le tui pui mo whanau lai te mai le 5 tausanga e o atu sfutasi tausanga tau wha le tui pui o whanau mai le sfulua tausanga a ngai sfulua tausanga a tūlanga le wei wa sau le isi sia ma fau o le COVID sfuluewa ia a fi ai lam whanau pepe o tō whafonga le matautia o le mele wei le larolangi ia e si vaenga la titi ua lape el tatom tangale fa le ton au te loa ele o le lape fo le se vaenga ua fa le ton ia tato tui pui le sa awina mai se fulwa fe vo ile na au mai au Italia o lo o Italia le report le vaenga se fo maloloina to te liu mai e sin tato musika ia ona tato fa fonga la ia lea ia polale me ia le wa fonga le nei taiao nei vaenga ia sa e nei fa le tonu I tuia ia mai o lo ia fo ia tulang fo ile ia talo sia ia o lo le leitu ia fa so le AstraZeneca le so ani ale malo Australia le sa tuina mai
Ea patu mai le pese lue mai le pese ea ai o lo ta atu le pese po fia la foi se meo e mafuta mai ai i le nei fo ia woli o le sa u te mi le taina pese vet e le me utu pui tato talo sia le ta lia le report le tanga luenga se fo maloloina e ave nga i le kapineta la to te iluina tato tui e se fulu wafe ia na mai le AstraZeneca lenga mai me Australia le container le pusa aisa foi le sa te we mantua ye alo na malo lu fat wa pe le pusa aisa na pe le o fa mani mai sa na fa le tonu le pusa aisa le e vai atul fa fu mai le tunu sa te wina ia tu ia le tu ainga le AstraZeneca o le sa palailia le sa tanu mai e le taimi le fato a Ea le te miane fato a mai ana maua i la toia a fie covitis fluiva e siamo al covitis fluiva le finga malang flesos fluiva Januari ia alve so na lenta no mai le sa palai tu ie se fulua fe mai Australia le la sa te to no le pus ai se le fa bitolo na malu lu fa tu langin ia na reportia o pe pus ai ia ole tu langa tatu te talo le ta lia te mi tau no mai le report ia le ale mtanga wengo se fu malolo ina po o iai la vele tūlanga saonga le mowai la au ia ia mo le faa wa wino tu winga o le mamalo le atu no pe o vaenga ia o se tala mai ia la tau ia whainga malanga le na afia tos fu matasi la tau ia afia me tatu tamai tai tau se sui fua ia sa afia ua okay la to uma le wa we tu uma e pase se va e wa okay uma la to e o foi la ele fainga malanga le lua se la fitus fu le lua le na malanga mai New Zealand e o la wa uma isi la to su enga po test na fia e negative uma la to negative uma tu langa le o foi la fainga venga le sa ta imua e po vaenga ia tato frontliners ale tanga ata tu Samoa sa filter ngai ma va la lata male au fainga malanga muli le mai New Zealand ia lo okay ma to fa tai le tua nai pui ngai o le ia ile o mati le sa no le fionga te mai te pandemia e on le ia ile si nai malanga ia fo na le lua to inga malanga ia fatanga malanga to fa fo mai o tanto tangata mai fa fo inga ro fa vai te mi to fo mai le tuno on malanga to fo o le malanga tatu tangata fa fo so no le fionga te mai te pandemia e fa ngo fia le alula le watu ina ya te oto a ole sau ia e te tau lava o na matua ilo to le lei fainga malanga le so fulmariva o le o Januari le na mawe la to covid o fa wa nei so enga le to titi lava o maso enga le vaenga le al komitio fa fose ia ila to ia pe fa maoni ila to ia o le sa malanga mai na afia fa mai le ele e ono ia tulanga masalomia ele i o mai ese tulanga no mai ele ila to na foi mai ngalu fa vai te ila to ese me no mai te fai te inga pole maliu mai ngai ai man tu le ai ia la lo tu la fono ele fa tangaina ma fa maonia ia ona sala le e fa salang tupe e luafe tala e nai vaenga i o matua sisi da to ai tanto malo ina e matua malu pui le le fai malanga o tatou tangata te le vaenga o lo ia le ta penanga tatou e le fai ngofie sole e le fai ngofie le tau poluti o la tu le vaenga te e vai atu le e lo mutu mo le afi fale fa fo anga le tunu tau puni atu le simea tau puni atu le simea mama mai le simea ia mama mai le simea se sinane le simea tu lango vaenga o le tau mafaina e fa ato ia au tau silfia lem tatou lo foi e le ase me ato le o langa ma le lo langi le nei tatou tamu fai uma i le mea sili ia e pe o tu langa nai foi le ai tamu fai au siel tu langa le sa mo tu langa tatou tui
report o tātou lunga le tūlanga whailele ua valus fulfitu pasene o le tātou tunu ule ua umalei atu i lua umalei tu i lua o manaia nau se atu ai lunga mantua le tule tātou le iwa sefulu pasene anga i lunga i lātou uma tui alo wha solo vanga le postas o lua afe mon tupu ia tina ua tui e le tui whalelo na tolo le postas ai lua afe fo i mon tupu ia tamana to po oli mali fa afe mon tupu la le ua o le tui le postas ia o le vaenga le leila le ua e una ina valu se fulu fit o lu fa solo te lunga to i titi aiva se fulu pe mai iwa fitu se ima tātou sisi le whalele saunanga le whiunga tamai tai panemia le lātou iwa umal tui mua le tali la le tui lo na lua malo la le tui lo na lua i lātou ia wo taun tātou i lunga to le fia iwa se fulmon tupu pe umal le lei ala na whaaso e tāru siwa le tui ia se tālia le repoti ale tu li whae tātou telefou ia le se repoti manitanga ringo soi fua maloloina ia le vaenga lea na tau le ufa le tonu ia po la vai sao le muta to tui le langa o le i umi nei male i leva nei le sao nonga le whiunga tamai tai panemia le fatua o nei atua e tātou press conference ma le whiunga tamai tai panemia ai o le le liu mai ia lau whaafong si tātou whaafong tasi lava i lana sao nonga nai vaenga ia whaama oti la i titi lava ia o fuafuanga ale tātou malo ia ua iai ile teimi le nei ma le whaalo tele lava o se mai le whaafonga o le saunanga lea nei ale a whiunga ale tamai tai pāre mia fia me nao Ia e whatalo whātu le nei tai au i le mamalu o le pasenga o le au whasalau i le tātou whataltalanoanga inisio mata upu ia mala asanga fo i o ngaluenga le tātou malo ia e whapena fo i o na whawhelo ai atu i le mamalu o le tunuu i o na tūlanga whalupe o lo o mawhai o na mai moa whafongafonga mai i le nei fo i whataltalanoanga ma le pasenga o le autostala e whatalo whatu ia o te manatu whai hoi sina umi ele i toi whai se tātou whataltalanoanga ia o le maua lava o awanoa ia e tāua fōi ia le whaaso atu ia e tauala atu fōi au tō whaasalaunga mō le atunuu ia nisi o la sanga o ngā luenga le tātou malo mwhai o na whaatino mai le taimi ia ai mai se ia le neiva iaso le a whapena fōi o na whai wiu o te manatu e liman nai mata upu e fia whataltalanoina le nei tai au mō le sila fia e le uto vasenga whape fōi le malu o le atunu o mata upu ia i le COVID ia o a tātou whainga malanga ia o mai ia mai e fōi e malanga atu whafo ai mai se ia le vasenga lea o tangata whainga luenga whawai taimi o le nei foi vai aso na whapena o na whaiei whai unga le kapeneta e tūsai ma ni tofinga whale malo i le vasenga o minista langolango ia whapea fo i whaululunga o matanga ruenga ia o na mulimulita ia i lea i se whamatalanga pupu mo le taiala mo le lumanai manuia o Samoa ia e ilo na whaamoe e alo ia na whaalau iloa i le aso atai au ma e manatu e tau na whailo ia o le amaua le ato toanga o le tatou whaamoe mo le whaalau iloa i le aso atai au o le tūlanga mua o le COVID ma e o le tatou whainga malanga fo ilea mai Australia o le ana ia tatou tangata na afia i le COVID e lua sefulu ono e na malanga mai ia ma le toa lima o tātou tangata whainga luenga. O le aso ana nafi na te ai itua le pasese muli o le whainga malanga lea ua mae o na whaia umai e suenga ia ma ua
ua le to iai ia se afianga o lo iai. Ma ua whapena loa ona I tua uma ia e sa whanofu e sea ai mai se ila tau na afia I le luas fuluono lea. O le au whaingaluenga tātou o tausi soifua e toa lima na afia. Ia ua manuia lava I lātou uma, ua whanga solo mai ia a lātou suenga e negative. Ia mai o lo whaawa upea nisi ngā luenga a le mta ngā luenga o le soifua maloloina mo le au whaingaluenga lea. Ai ele itea I tua. Mai ia I lātou la ia sa afia I le COVID. E na o le toa lima lea. O lo tutoe nei, o lo o iai pele tūlanga o le whanofu e sea. Ia I lunga lava o aia inga ina ia whamauti noa ia le puipuia o le tātou atunu. O le tui puipui le tūlanga o lo iai nei, I le AstraZeneca, o le tui mua ua tātou ausia le ivas fulfitu tesima le 5%. Ia mana ia tele lea la sanga ua tātou ausia mo le tui mua. O le tui lona lua ua o atu I le valus fulu iwa tesima le 5%. Ia o le anganga lava e avatu pea le whaamanatu I le mamalu o le tātou atunu e Tautua nā ina ia whapena o na atotoa. Ia le tātou tui lona lua o le ua toi titi lava tātou ausia le ivas 4%. Ia ai tātou te manaumia lava le si I lunga. O le tātou pasene le ua tātou ausia ai le ivas 4 I le tui mua. O le tui o le Pfizer mo le vaenga lea I le 12 I le 18 tausanga. Ua tātou ausia le ivas 12% o le tui mua. O le whainumera o tangata, 25 afe, baru se lauma le tasi. O le tui lona lua, ua tātou o atu I le 7%, 20 tasi afe, whase lau 7 Ia e whapena fo le whamanatu, ia ma le whaamalo si au atu le mamalu o le atunuu, ina ia tuli loa ina ia le tātou wasenga lea o le 12 I le 18 tausanga. O te manatu o le vaenga lea e mawhai ona tapu I a tātou waonga, mai o lea ua te tala tātou waonga. Ia e whawhaingofia I foi ona whapena ona tūri loa le porkalame al soifua maloloina. E whaato ai ia pasene te tau ona ausia e lea foi vaenga o le tātou atunu. O a tātou tui whaupopo o le tui le tau o le booster. I le taimi le nei, ua lua afe, lua se laus fululua. Ia ta maitai, ua mawhai ona maua lātou boosters. O lii e lua afe, lua se lau 5 o lona winga e wha afe, wha se lau 7. Ia I lātou ua mawhai ona maua lātou tui whaupopo po le booster. O lo iai pea le fuafuanga le tātou malo, e whapena ona wha solo tui mo le whanau witi, tausanga e 5 se I o atu I tausanga 10. Mai o lea o lo talia nei I le taunu mai o le vaila au mo le vasenga lea. O lo o fesosoani mai ai le malo New Zealand, mai e iei le whamoe a taunu mai loa. Ia ona whapena fo I lea ona wha solo ia le tuwinga o lea fo I vasenga taua o le atunu. O le malanga mai talua nei, o le aso 12 o Februari, na iei le malanga mai New Zealand. O le pasese na whaanofo e sea, mai lea malanga e lua se lau 7 ma le lua. Ua uma na whanga solo a lātou suenga e tolu,
tolu tests I to tonu o le fitu aso, talu ona taunu mai le whainga malanga lea. Mai e o mai le taimi nei o lo negative uma ia tests o I lātou ia. Ia mai o le awhapena lava o na whanga solo le whaia pēo o suenga. Mai o le whaanofu e sea o lo o whanga solo pē lungo le whainga whawai mo le luas furu tasi o aso. Ia o le whaamatalanga le na I tāpenanga mga ioinga e winga I le tali atu o le tātou malo ma le tātou atunu I le whaamai o le COVID. O whainga malanga ia e peifo I ona silafia o le e lua lava I tu ainga whainga malanga o le o I lātou e toi whaafo I mai I Samoa ia ma lātou e malanga e seatu. E whaingofie le malanga e seatu ai o malanga mo le toi whaafo I mai. I le taimi le nei o le ana I le tātou waalele le mai New Zealand. Ia ai o lo fuafua e ia tātou malanga ia mati o le aso ono mati ma le aso luafuluiva o mati o le fuafua e toe au mai ai ia malanga o pasese malanga mai mai New Zealand o lo ia ipea ia vaalele e tau ono mai au mai ia tātou uta ia mamaua ia vanoa e malanga ese atu ai ma Samoa ia o tātou tangata. O le tele o le vahenga e malanga ese atu, o le vahenga o tangata whenga luenga whaavai taimi. Ia manisi lava o le atunuu o lo whapena o na malanga ese atu mo nisi o fuafuanga o whapena o na mana umia e malanga ese atu. O le tūlanga lea ua iai nei le tātou uso a malo I tutuila. O le tai au nei ua longo mai ai e sefulu ia e ua afia I le COVID I tua I le inofuanga lau tele po le community. Mai o lea ua tapunia ia le territory. Mai peifo I ona tātou iai foi tātou I le laasanga lona tolu. E sa tātou iai, ua whapena foi la se whai unga o le whainga malo, o le a whapena o na tāpunia atoa ia le atunuu, mo se vai aso ai mata I tuina ia le tūlanga o le pepesi o le whaamai. Ia ma whaatino lava ia ngā ioinga ale malo ai mese le matanga duenga foi o le soifua malo loina. E tali atu ai I le tūlanga ua tūla I mai ai ia le COVID I Amerika Samoa. Ia o lo o whapena foi ona mata I tū e le tātou I tū ia me o lo tutupu I Amerika Samoa. Ina ia whaamauti noa ai foi ia le malupui puia o tātou ia I whainga malanga ia matūlanga whapena. Ia au te manatu I le nei taimi ua tauwhia uma ia whainga malanga se ia toe manino mai se tūlanga ua o iai foi o tātou uso atoa oi I Amerika Samoa. O le mata upu e suso o ai ia atonu o le sama ua I le aso lua o le nei vai aso sa whai ai se sauninga. E whapena o na whatauto I nai nisi o minsta lango. Ia o ali whaipule sa whapena o na lautongia ma whatauto ina o whionga I whaipule na pale mai I a tātou pālota la iti talua I nei. I le vaenga whai o le whatuatua I le atua Samoa utasi. Ia po le tātou vaenga fo I o lo o tūla I mai e tau aveina le malo. Ia mai o filifilinga matofinga o le afionga ia mai ava a safo. Ua avea o ia o minsta lango o le mtanga luenga o whatoanga. O le to whai a whale o mawhaenga titi maia o ia lea o le minsta lango mo le mtanga luenga o le sio manga
ma puna o whaare nātura. Ia ma le pasenga fo i lea o tangata tafa o mai. O le fionga ia LAUMUA pe sao o ia lea ua whaima minista lango mo le tanga aluenga o ngā aluenga te tele. Ia a o le tofa ia fuion o te nina o lea ua ngalue o le minista lango mo le tanga aluenga o fisota inga ma teknolosi ia ma le ofisa o le fono. O le fionga ia mangele se kati wa yele fetu na inga o lona tufinga fa minista lango ua se ese mai nei ia mai le tufinga o le mtanga aluenga o fisota inga ma teknolosi ma lea ua se atu mo le mtanga aluenga o le tupe lango e avea ma minista lango. O le basenga la lea o minista lango mai o i lautou whaafonga mai foi o lona winga o lea ua taitolua ia minista lango inisi o mtanga aluenga o mtanga aluenga te tele ia i tutonu o le malo ia mai mana umia fo ia fionga i minista e autu ia mtanga aluenga le lango fa popo asui ia ua whapena o na whatautoina le solua. O na use mai eilea i le basenga o whaululunga po ofisa sili o pulenga CEO sa le tatou malo o atonu fo i o le sa maua nisi o whaalinga i ne vai aso i whai unga ale kapineta. Pe amata tuia mua ia se whaamatalanga i nisi o CEOs o le mtanga aluenga o ngā aluenga, o le mtanga aluenga o fisota inga ma tūlanga wha teknolosi. O ofisa nei, ua mai a lato kon kalate, mai sa whapea na iei se pepa na mai i le pisasi, le komisi e pule le au whenga aluenga le malo, teu ala tau kon kalate wha wau ona ole a uma le taimi. Ai peitai, o le ele i maea ona whaanga solo, ia le tūlanga masani o whaasalaunga o tuwhinga ia, pe ona silafia tai tolu tau sanga, ia kon kalate, ia mawhapea ona whaasalalau, ona toi whai aile o filifilinga mo tuwhinga nei. O le maula le pisasi ona ua tuai le whaangasolonga o whaasalaunga. Ia mai au ona iei se whainga e whaamautu ina ai ia ngā luenga fo i le vasenga. Ia na mai iei se mau e whaile variation toi teu ia kon kalate whaauau. Se ia mai ia whai ungo filifilinga i whaasalaunga ia o whaangasolo. Ai peitai o le fina ngalo o minista o matanga aluenga i e lua, eilo la tau langona, ma ua whapena foi o na tatai atu ia i se whainga whaavai a le tātou kapeneta, e ao lava o na whaamaea kon kalate i taimi e whaamaea ai. Ma olo o iei pea i a sui i tutonu o matanga aluenga e mawhai o na whaawawina. Pe a whapea e le imaea le tūlanga o le whasalawina o tuwhinga nei. Mai o se whainga whaawai fo i lea e maitawina i whainga malo taluai sa whapea nao na whai. A umalo le kon kalate ia pele i maua mai le whai unga o le whiwhiringa mo le tuwhinga o le konkalate fau. Na whapena la bala o na malolo ia sui. Se ia maua mai whai unga. Ia a walual foi. Ia o na mawai foi lea i le mea lea o le whaawau i lalo variations. Se ia whaamaea ia whasalonga. O le anganga la tatou kapeneta, ia whatu mawina pea ia le whainga whaawai lea, a umar kon kalate ua umar kon kalate. Ma whaawau o lo whaamuli le mtanga aluenga, ia le tuwhinga pea whaapea e le imaea
ia le whaangasolonga o le whiriwhiringa o le kona kalate fau. O le whenga whaavai au tūla, a loa mai pēr fo i lesi langona. Au pēr ona iai se awanoa mō le Minster whaataru sanga ina ai le whaawau o se ofisa sili o pūlenga pe a whapea o iai se mafua anga te tau. O lona winga la tu maua le whenga whaavai, maua le awanoa mo Minster pe a whapea ni mafua anga te tau. Ia, o le mea tonu lava ia a whapea o le tuwai o na whaanga solo whasala launga. Ia, o se foile o se ngaio inga o se mea te tau o na whaatulanga le se mafua anga foile o le atuai e fua na whaanga solo. Ia tātou whasala launga mo tuwhinga nei. Ia, o le mea fwoi halea o le whaatino ina o tiute mga luenga. Ia, o mea e toi poupou, toi whaalelei, matulanga whapena. O le winga lalana o le whai unga a le kapineta na whai mo ofisa ia sili i le matanga luenga o ngā luenga. Ia, ma le matanga luenga o whesota inga mata upu tau teknolosi. O le ofisa sili o pulenga i le matanga luenga wa onga. Tūlanga ese ia le ofisa lea, ia atonu fo le tau whaamatala ina o le tātou whelo inga muli fo le whasala launga whai atu i le ofisa le nei. O le aso whaleile lea na te tala ai ia le tātou tūlanga o le vavao masui ai i le tūlanga lea ua tātou whaanga solo i nei. Mai i le suinga o poloa inga o le tūlanga o tātou vavao. Na ofi ai male tala ina o aonga. Ia atonu foi o lewa manino o mafoi, ia atou sunga ele au whasala lau. Sai eise whaaringa na au mai i le matanga luenga o aonga. Ele i umi tele atu, ia le abatu e au nei, o le whaaringa o le suinga o tātou poloa inga. Ia ai pe tai watula i mai se whaasiri silanga le matanga luenga. Ese mai i le whaalinga watu ina atu e tatala aonga. Ia e pei o le mafua anga au tūle na ui na toe whaaui tua ia le whaasala launga le matanga luenga o aonga. Ia au manatu le kapeneta le o se mea le mea na tupu. Ele i uma le piliota o sa whaanga solo ai a tātou poloa inga mai inga o le nāsu. Ia sa tau lava i le nofo amtanga aluenga. O na whaatali, mamata i tū le lei, ia le whai unga i tū inatu i le tātou matau lea. Ele ngata la i le tūlanga lava ia o le aloa ia o whai unga whai a le tātou malo. Te tau fo i ona tātou manatua o poloa inga o le tūla fono fo i lea. Mai le te tau i le vaenga le kapeneta o na tuu mama ina ia tūlanga. Mai te tau lava o na mata alia, ma tau sisi i whaululu iai ia matanga aduenga i whai unga e whapena o na whaatati atu mai le taimi. Ia, o le esenga la, o le whai unga na whai i le tofinga o le matanga aluenga wa onga. Ia, maisi matanga aluenga e lua ia na o oto mua atu. O le bua whaamuta ia le tūlanga o le konkalate na whaawau. A le sa whaululu ia i le matanga aluenga wa onga. Ia, ele o se mea po ile e fia tātou i ea tūlanga. E te tau lava i le vaenga fo i le kapeneta o na tātou tausisi i le mamalu o tātou whai unga whai. Ia, ai mai se lava o mea ia a fia umai le tulu, ele o se mea laititi. Ia, ai avea fo i ma whaamanatu. Ia, nā tasi lava le mea e tau tu mama i foi
au ai le se me whaingofia le whaamutaino se au nanga se tangata. Ua whai ui ulava ia le konkalate a le sa tula i mai i le tofi. Ia e ui foile ua iele mea ua tupu i le whai ui u. Ia e paulava o mea ua tutupu. Ia ai na maua le avanoa i e tātou sui umai e totolu o le whainga whaavae a le tātou whainga malo na momoli lava e awhionga i minsta ia whai unga whai al kapeneta i sui nei e pe ona o oto in atu o se mea tala whea ngai lea le whawhea ngai le lei o le minsta ma e o lo tūla i mai i tofinga o whaururunga o mtanga ruenga e whao o alo i atu iai ia ni whai unga ua whapea ona mai ona whai. Ia ona o mai e loa lea i le ta upu mulimuli o le tātou tai ala fou mo le lumana i manuia o Samoa. Ia ele o se mea fou fo i le tūranga i le saua i fo i o whainga malo mai leno fo inga i leno fo inga. O lo o savali pea whainga malo i lunga o fuafuanga e tairima tausanga o na whatatia. E talula o na pale mai ia le tātou whainga malo fou ia i ulai. Ia o lea sa ngā lulue, ai mai se lava i lalo le tainga ale ofisa o le mtanga luenga o le tupe. E whapena o na toe whatatia ia fuafuanga mo le lumana i manuia o le atunu. Ia o le fuafuanga lea e peifo i ona sasawai ia tātou whainga malo i nofo inga ua tuanai. O le fua lea e sosolo ai ia ngai o inga ale malo atoa i ona i tūtino ese. Mai e tāua tele le mawhai ona whaatatia o lea awiwi ia po le fo i whaavaa. E whapena ona whai mawainga taulai i tāpenanga wainga ese o le tātou tunu. O te langona i lava lea nganga whaftai i le taitainga ala whionga i le minsta o tupe malana mata ngā luenga. I le ngā luenga sa whapena ona whai. Ia ai maise ona o le tātou whainga malo se whainga malo fau. Mai au fo i ona whai sila i le mea o loo ave ia i le whaama mafa. I le nei vai tau. Ia ma whapena ona tāpena atu iai. Ia fuafuanga i vaenga ese o le tātou tunu. O le aso atai au, o le a whaalau i loa aloa i ai, ia lea tāpenanga mo i nei upolu. O le vai aso fou e ele wha moe e whapena fo i ona whai le whaalau i loa i sawa i le aso whareile o le vai aso fou. Ia atono tai au le a mawai ia ni whaamtalanga oto. O le a mawai fo i a kopi o lea fo i fuafuanga ua tāpena i le tātou malo. Ia mo le silafia e lau tō vasenga o le au whasala lau. Ia ai mai se fo i mo le mamalu o le atunu o lau tele. Ia o sia mātou whaamtalanga lea mo le nei aso. E inia tō whisili.
ole saunoanga na pe na e whaafonga iai ia mai lana whiunga le te mai tai pānemia fia me nao mi mata awha ini so whanga e ale tātou mālo ma nisi whau mata ampo whamāmalama mai le tātou kāpeneta ia mo le silafia le maua tū o le tātou mālo ia mo le silafia le tātou tunu Los fumaleono minute te ai le tū lai tasi whaatalofa ia e lātou le whato a ngai me lunga le tātou live le dia so mal tautua le fonga LAUMUA mai Samoa. Ia o te manatu. Se teimi a mai a ia le se tausa ili atu ia le saunoanga le fionga a le kovana Amerika Samoa tātou asiasi. Ia mai se na reporti fo ile lata mai ane neia le so. Ia le ua pāla lasi whaatasi ma le saunoanga e mbot whaasisi langa fo il tātou kāpeneta pe anu fonga ina e lana fionga te mai taipāne. Mia te tātou tunu. Ale foi sa fonga ina fo el kovana Amerika Samoa la to ia fo fonga Amerika Samoa tatu asiasi ia wa ele sa la ese fo itu tuila la to ia mai tato ia o tato tino a ano matoto maivi ia o tato soto wa o tato ainga la vai tasi ai o se temila ona te tala lo le ava noa ia il tato au mai mo foi mo le whaafonga so se tasi lava fia mo le mole na lo whaanga ia na whaanga ina le te wala au mai la i lungo lau page le ale e te pete wala au mai foi le messenger whaanga me le messenger le si ufongo le LAUMUA e pete whaanga ina foi le messenger le tase salam sam e te wala au mai ia whaanga mai lau messenger te wala au mole o lo whaanga ia i ni ainga ni Samoa a whai nai te Amerika ia whai lo mai o le ale tau o lo i Amerika i le nei aso te ti munga po pe lu te vai atu Amerika li si vaenga ne so le wato ole aisa so ia whai lo mai fo i le leia vaenga i au tāle fie nei te mi nai Amerika wa Amerika Hawaii ma Amerika Samoa o le aso lulu le so a stofi Samoa ma New Zealand ia ai pe ma Australia ia ai o tula le e so lulu a e tuai to yaso e momo mato yaso ia la tulanga ye o te vai atu nei a New Zealand le to mai dungo tanto i tulau ale tanto le tio o te vai atu New Zealand o le se forma le luana nei lo fa sila e o atoi me i New Zealand il face tolu la sanga tolu o le Omicron ia te le lola se te mi fa lau te le mai se sil tātou ofenga renga i New Zealand. Ia e pe o tūlanga na lo te vai atu ia ma tu wā pao a le sao le wa ita fefe ita ilo foi i le sao le va le tau wile pe maua le sao le tūlanga lea wa alu wa le lea le fa ma le Omicron na to isia mo le Omicron ia talo faiso nei vaenga ia Whaftai nei teimi, ale, tā whaftai nei teimi o le matpui puel tātou tino ma tu mauso na tu lang e mawasi na toa, mawasi na toa o tātou o le tātou tino, ai o le mea moni ala tau ia. O lo la ili langona le o to wa a fia pe foi Amerika Samoa le o tau tā o fio finei, le pesi tu pe anu whana wilo le whiunga fia me. Le to se fulu le wa le woi a inga ima salalau le siama fio lai tu tuila ia le uma se temi sa no le fionga le kovana ai mo tato ia e ono tula me fo tulang fa pena e ono le ma fai vena ta o e tato ofenga renga mal tato e tato fale mai ia tato la le tele le fio lola nei fale mai fai tu malo foi sala fai mai nei ai ono le ma fai on tato tulanga malo sul fa mai ia ai fi mol lo fa nga ia wala au mela le messenger le ia na tule o lung fele fa mol lo fa nga ni tato ai ngai Samoa ia nei foi Samoa po Amerika Samoa sin reported mai foi le Amerika Samoa ia ma nei foi ai mo se sitala na ta mai foi le tato malo tato tu num tato pa ang me Amerika Samoa e fia mai sin reported foi tu langa la we tu twila la to ia ma nei tele New Zealand Australia ia fa pena foi Hawaii ia ma Amerika Samoa ia ole tulanga nei se tasinda topes ia tato e to vai nga le tato po kalame fa te tele ele fa te mai mal mafta mai
e le tautua le sifonga le LAUMUA i Samoa.
like a queen, you know I do. Fia avea oe moa'u. Sunga a musu, ia malua hu'upu. Ne I whai maulanga, whai mai ai nei o tama. Drop me a line, girl, anytime. Doors will be open wide, Kane, you will never deny. Tani mai o mana onga, so leo ia o la ngona. Just to hear you say you love me, sunga ea o te pa'amahoni. Wanna be with you, girl. Just two of us in my world. Should you like a queen, you know I do. Fia avea oe moa'u. Tani mai o mana onga, so leo ia o la ngona. Just to hear you say you love me, sunga ea o te pa'amahoni. Wanna be with you, girl. Just two of us in my world. Should you like a queen, you know I do. Fia avea oe moa'u. Tani mai o mana onga, so leo ia o la ngona. Just to hear you say. Ia, o nai musika o lea wauli ia e tauto lua foi whanga o ia ia e mise foi vai ainga la lo uva ai atu so ia i lanto ia e se lea mio le ango ni o whaaria li mai lanto whalai ma moe mau keni i nai New Zealand sole te whai atu le au New Zealand sole e i loa ua mamate mato ma moe wale e se ma moe o toiola ai whaaria li mai lanto ma moe e whaatupo mole lea wauli e whaatupo mole lea wauli e to e ngā ta whapetu ina mai ai e il te me te tala e tātou messenger foi lea e mole wala au mole alo whaanga e tātou Tautua e Samoa ai usimei le whafonga ia o se saunonga lea mai lea fionga e a le kovana le mala tele Amerika Samoa le fionga le malu pa le poi ia se alenga monga ia usimei le whafonga ia o le lana saunonga le so e whaate tau fo le tūlanga ia ua ia Amerika Samoa. Alofa Amerika Samoa. Alofa le paia ma le mamalu o le atunu. Le paia o le au o se taulanga o le au whainga luenga tofi le atua. Mai whata whai taulanga e fia. Alofa I tupu mai whaasuanga ma tamali'i. Tama matua ma toto puna o le atanu. Ta alofa I tama ma tina matua. Uso matua whawhine. E meise le whanau Amerika Samoa. Ta alofa I lau whai pisimisi. Le au suwe oloa. Le au whai whatoanga ma le au whai whaiva. E o lava I le au osi. Mea sina o le atanu. Ta alofa. Ta alofa I le mamalu o le atanu o lo sa ili malo inu mau. Ta alofa I tama ma tina alo ma whanau. O lo lato tau sisi le fua o le file mu. Ai o le puipuinga o lo o tau so fua ma se o mātou wolo. Ta alofa I o lo whai ma ampasa o Amerika Samoa I le lalani. Ie o lo ngā lulue mo so tātou manuia. Tā lofa I whanau a onga. Sa I linga o le tumai ma o lātou whamoemoenga I le tautuaina o le atanu I le lumanai. Tā lofa foi le mamalu o le atanu o lo sa ili tong fiti. Ngase o le tino. Ai meise le mamalu o le atanu o lo sa ili avanoa. E toi foi mai whanua ma ele. Ta lofa I le whainga malo I ona ta whai tolu. Le malo whaaloto I whale ma le ofisa I le LAUMUA. Ta lofa lava. Langona o le nei aso o le anu nuatu o tau paia ma o tau whainga. Ia te autou le mamalu I sausaua o tutuila manua o lohenga. E meise le tāpua inga mamalu o le usonga I atu mua ma pule ma lau whainga malo Samoa.
O pa ia le nga whatau limaina ele au auna whatau waa o nā wau. Awa re ia I vivia ai o le vau e fili. O pa ia lava mai le vavau e o lava I le whavavau. Tulou. Ia. E moe tuila mamanua. Ia aua lava ne I o pisia le atanuhu I le nei whamai matu ia. Whamai o le COVID se fulu maneiva. Sa tuhu iai a toa le malosi o lau whainga malo Amerika Samoa. Le malo Amerika e kalesia le atanu. Ma pisinisi e aua, ne I o ia turanga. Langona o le anganga fo ilea ia I tātou uma. Awa sa whai tatalo le atanu ua atoa. No manu le au whainga luenga tofi. Ia aua ne I o mai ia tūlanga ia Amerika Samoa. Pādia fo le lofa o le atua I lo tātou o li whaola. O pui pēa tātou aua ne I o le nei whabai I whanua ma ele. O le nei Amerika Samoa o atu I tua I le mamalu o le atanu le whamai sa tātou whinau Ia aua ne I o mai. I suenga ari I matamaitai fo mai. Wa alu I lunga le numera o e o pisia le nei whamai. O lea o na o se numera fua I suenga. Ai o loo alu lava le pipisi, le pisia o na o fei loa inga whaale atunu. Amerika Samoa. O le nawa iai se whai unga e tapunia ai si o tātou atunu. Ia pui ai le soifua maloloina o tangata uma. O se whai unga le I whai ngofie. I lana whionga al kovana lutena, mai se le komiti whafoe. Le whai ngā malo ma se onofo atu. Ai o le whai unga ua tatau maono mea. Ona. Ia tau whiofia ai le pipisi o le nei whamai oti. I si o tātou o tanuhu. Ie ua iai le whamai. Ie ele iau o iai le pisia. Lua. Ia aua ne I o le atanuhu I se tūlanga e le mawhai e lau whainga malo. Ona whesoasoani I le atanuhu. Pe a whātu mulia le mautanga se ngase ma maota o soifua maloloina. Tolu. O le nei le COVID-19 fun ma le iwa pipisi. A o le SRV pipisi foi. Wa whainai so se isi lava. E a matamai lava I le pepe. Se io o lava I le au mātutua. Io e Amerika Samoa. Wa alu I lalo le whaitau o tātou tangata lofo. Ai le ngā whatia I le tasi o le whanmai. I le toi titi o fōmai ma au tau si mai. Ona tonga whitia ma tau si le fast food ma le iwa. Afe mauna tupu, tangata anuhu. O le a whaina pe a le ta punia le atunu. I le asoana nafi. Ua whao ai se tālusanga a lau whainga malo. I le malo tele e fsoani mai tūlanga. O iai nei si o tātou o tenu. Tālusanga ina fo mai o tā whai o ese. O tui puia o sa palai e whai eisu enga o le COVID. Ma le tele o isi fsoani whaal mai. Ia ma whai ai e lau whainga malo na tautua oe le atanu. Soani malo si tele fo I tui puia. Pea ua uma o na whai. Ua tolis fuluiva afe. Fitse lau se fulu ma le lua. O le fitse fuluiva tese ma le iwa pasene. O le atanu ua toa o la tui. Fitse lau fulu matasi o le atanu. O lo o whaatari atu e o mai mo o la tui lo ngarua. Ma le ano ma le tōtele e lei o mai lava. E whai le tamu whainga la ta whainga malo. Pui ai lo tō soifua ma se o mātou ola. O lo matala le mautanga se ngase o le soifua malo loina. A le mautanga se ngase e wha au tui puia. E whai suenga o le COVID-19. Ai mai se ai o la tau ngā luenga masani. I le tautuoina o si o tātou o tenu. O le Code Red pe o na Taua o tāpunia le atanu. Ai o loo te talaina pea essential services.
E mawhai ai ona tausi le soifua maloloina o si o tātou tanu. O le mautanga se ngase o clinic sa le soifua maloloina tu langa o mor EMS matanga luenga o puipuinga lau tele o fale o loa, fale o ainga o loo matala ma o lātou puipuinga. Pisinisi ai meise pisinisi o lo fausia o loa tau mafa o loo matala ma o lātou puipuinga. O whapotpotonga whaainga, whaanganu ua tāpunia. E whapena fo I lotu ma tāpuinga ua tāpunia. Ai tālusanga le whaongaina o tātou sūs. O se teimi au ilia tūlanga e le komiti whaafoe ia I isi ma whaalaua I tele sa lātou whaamatalanga. Le mamalu le atanu e le ipikia o lātou food stamps. O lea wa iai le whasotainga le matanga ruanga, ta punia I le nei vai aso, ai piki whaatasi a tau siaki I le masina fau. O a onga re whanau, public ma le private, wa ta punia. Wa mata lo lātou wa onga virtual learning access o le interneti. Wa whaiti tia fo I malanga I panua, ai o le a tatalo, o le tatalo, e le io o le pisia o le whaamai I manua. A uisi malanga o waalele, ma waa o tau fia. Ta avale ma pasi lau pasese, ua whaamalu iai mask ma le social distancing. E le atanu hoi, e le o sioki tātou I o loa o whale o loa. O loa taunu o mai pea waa lau o loa, ma o loa au mai tātou sa palai, mai nui whafo. O lo maarosi fo I le mamalu o le au whai whatoanga, ma le au whai whaiva. Tā losanga I le au whai pisinisi ma le au whai oloa. Ua maua mai a tātou lipoti, ua tau whaisi tanga o oloa, ia au si tanga e le tatau. Ua tā losanga ina lau soani a Amerika Samoa, tatau o na whai a tātou mask, ma social distancing I taimi uma. Whai tete I wheo inga ma maafitanga whaainga. Ia awale nei puipuinga, ia maua e tātou li soifua maloloina. So soani fohi ngā luenga lau whainga malo I tūlanga whape nei. Ina ua maua le li poti ua maua tātou I le COVID pisia. Ia ua li poti mai o nuhu o leone ma le nuhu o ili. Ia ua amata mai ai le nei whamoemoe po le nei tūlanga matu ia. E le o le nuhu, e le o le tūlanga o ananafi. Ai silasila le mamalu le atanu. O le ngona ua pisia tu I tu o awhianga I e lua. Ai a tātou mawhai e teu ma whamaoni I tu la fono pe on tāl sangaina e rifo mai. Matabaitai fo mai. E pei lava o laua maua uma tātou I le whamai. Ia o langona e manuia lo tātou whamoemoe. Awa foi le tātou wa ai tua sila lava le mamalu o le ainga ia oe ia e meise alo ma whanau. El te o whapeo tāpunia le mamalu o le whainga malo I isi tūlanga e le ai. O le lava e mau o le avanoa e tausi ai lo wa ainga ia e meise foi whanau a o tau mātua. E nei aso ua maua le tātou whailo inga I luma o le ala TV ia ma le ala leo. O le tārsanga lau whainga malo I le fio ma kovana lutena, taitai o le fono ma le mamalu o le motofono. Taitai o le whamasinonga ma le mamalu foi o le mota whamasino. Ia e meise le mamalu o le malo whaloto I whale, ia ma le awhionga I le whaipule LAUMUA. Tātou ngā lua whātasi. E le whaingau fie le ngā luenga I lihi matamaitai fō mai. Ia e meise le komiti whaafoe. Ai tārsanga ina la au tau soani le atanu. Ia malu pui ai le totele. Ai le o le a whaina ai. Manuia le nei aso I lau whaafonga anga. Manuia le anga ia tuiluma
e le tātou whinau, ia awane ia whaina, e to tele o si o tātou atanu. Wan wia fo i le whasau sau ngā mali sila, a le atanu. Tai. Ia na o le mea la le te tau na fai. O le olo ia Yesu.
le ya sisi mapusanga tatou ni te mi malela rolangi o le anga ia ne lava sa ili Yesu ia e to manga ia tatou ma tatou ainga ia tulanga o le siama le saul mtoa ma tau tia lava sole ia o le me lava latou ia fai le tui pui pui o tatou mea ia te tau na whaataua o tatou tui pui pui le ua te tala tatou leina o leu tolu minute tala tu lai lua ia le ua te tala tatou messenger vai le wala au mai le tatou messenger ia pe te wala au mai le Samoa Capital Radio o le o si fonga LAUMUA le messenger le si fonga a whainai te friends i lunga le si fonga le LAUMUA whainai whaongai na mai a whape fo le te e te tate wo vo le lunga le messenger ia tasa salam sam e lo mole ava no mole ai o lo whaanga e la tu ia sa mole mai la tu lo whaanga sa mo lo whaanga tustusia ma nei a whaafte te ai la tu ia o le me foi walo le Facebook te e pe le lo pola me lo pe ala on na tanto YouTube pe o le mele ele le ia whainga tamalo le YouTube le staple la fo le lo na tu langa o le alu lunga o le fasalong tu sao ia ai pe o le tulanga na le sa mo ana le la so le to titi pe o vam le tu la o ti mo palasi ma mafa ti mo ti moi lava ti o logo to o men te mile nei ai falling o le aso e le o falling me se tulanga le falling o le aso le so e ono to e pate tu fo isi ti munga te tele ma mafa ia pe a mai tau atu iai o le teminei i tulanga wa o ngā whanau lei ia o lo tulanga le ma wa sango le mua alua se e al tulanga o na o ngā nei whanau e le o a whaina lava i tulanga i meo wha porkiki ma fofuanga malo ma tulanga wha pena ia ne ngā solonga o meo masani ei ma ngā luenga wile lai halua ngā luenga masani te mire nei ia isi o tātou tunu ia melea ia a whai mo mori o lo whaanga whi mo mori mai Amerika ma Hawaii e nei o tātou ai ngai Samoa ia ele saulo wata o te wala au mai le video wile ia ai wala au mai le wala au mai whai lo mai tāle fie tō watu no o man tō pito la tūlanga o iere wha mai ia ai o le altulanga o le tauna iai o le altulanga whainga ta am whai na e whai lo mai whai le tūlanga whaingo fie pe awa Australia nafi sa Mosef so tainga mstasio pa angal tato litio o masanina so ta me Australia la to ia wola fantasia mal fa ma o pe al fulu masani whai le wola mal tama whai le whaingo tato penkolo le Panadol por la umeti betinga ia le la wola fata semal tamanna pe a ona mo le tamale le omi o le fa ingwa ma to ne le omi le Omicron ia a le te milana ne ia lo sango le molta to watu no la to wia o le ai fe malanga i fo ia va fo ia me fe la o inga o mana onga masani matulanga o lo ia banga mo mi fo ile a misela vle mtanga lunga so fo maloloin e tulang fa pena fa le ainga na to misie pinati to misie pinati wai pinati la te minti sol o le na le kale ale pinati ai pe wale to e mo la le fe le se ia pinati sola wale maua le to inga feu le se epi na tia sola sole e se le to inga feu te ai pe fasita ita se si vole le tulanga pe fueta ita se si vole le feu tamo foi polo sa mo polo feu sa mo foi le oka e matua malingi o to loi mata a fa pe te ya sola ata vole e aisata kale ia pinati te volelo i le no fanga le tala tu le fale o lo fong ata lula ina te mio ina e aisata kale volele ina kale a pinati o man tu la le vela wai mau la lo le fale si male sa e mo lo tutu e fai le vela ai ata
ai ata ai la ta kale vole wal fe woltam e malingi o tolo I mata vole na oso tu le stasi li ton na pela le se li le sa ata usami vole na watu spuni mo al watu e male polo fe ufo le va tu fa fon mane tu wa I malingi alo mata fa tu lo le wali ai no tu ma fu fa wo tina si to lo ma se fa na le fa ai wo fe utia Io a fui tu inga men al feuti a fu ma fu folti na. Ia na vai fa pe e a nga fu feuti o te lo. Ai lo pe te wa nga ne me o pol feuta to mal ta to fiu mole a mole lo tu se fiu fa me fa la o ta fu le so solo te pe se fiu fu le itino ma ama. O lisina vai sa mole ye a. Te leo vai o me fa pe e vai sa mo foi e le lo pe fa e aunga o tanto to e fo e tama le mai se ala lau peli watu le anfe tala to nafi o ngalu e lo mato fanua foi le sole o ta le lo atu lau peli le foi sei sole wa le anga te ne me ne mo ti munga ma mafa te ti munga sole wa va ver tu le ola le foi sei na foi le nei lo lau pele a ala lo te ma a fa pela ya ai va la o mai foi le a ye so lo fa nga fi mo va le lunga tanto live ya na lo su fonga foi le fa fonga tanto ni samo ya mon me ni samo nei ainga ya me se foi e tanto ni samo fi mo ni nei lo fa nga yo America e o Australia Hawaii America Samoa e fa malo si au fu esi o tātou motu sae ne o tātou sol motu sae wa le to tele ne o tātou ai sa malanga atu nei la au mau mga lurue ma tautu fu e malo le mau fast fulu viva montu puafe ia le faita wa fai fu America Samoa le tam fai pui le se numero tel tātou ia le lo se lau le ua pe lo se lau wafe tātou nei Samoa o te lo le to a to lo se lau wafe lo atu isi e ngā luenga wha awai teimi o mo seila me ngā wha pēnā a tui titi wheo lato au i tau apu o mafo whau afu leo te whi tau apu I ta whia wha te itai an me lolo ta pe eisi apu mo te tilo ma ilaloi moli ma le au tau moli ma le au tau apu ma le au tau tamato e o wha tasi pe e o wha tasi apu ma tamato a ia e whain e tadia o tau ma le au ma le vaenga na e Tasin tato pese vai e foi tato fa salong au te tala tato messenger te fala au mai ai. E linga te ngofi na ilo first tato numero telefone. Ia e te ngota e fiu fatal ia lo le pidel to ina. Ia la finga renga sto in ale te show wai o ia le pidel. Il telefone voi le amana ia le messenger. Le tamana te ngofi 5 minute te ele tu la lo sin tato musica. Now walk it out. DJ he like my kind of trap. DJ that's how walk it out. We at it again, man. That's how walk it out. Here we go. Once again, Patron once again. I threw my head back, then I froze like the wind. West I walk it out. South I walk it out. East I walk it out. North I walk it out. Kickstart.
Fatala fatea epi o se fole fantasi mai California fa mai o le ti munga la to malulu. Ia o le taimia o le mamwe file mu ia so malulu. Malo fantasi mai. Fai pule fa malo, olo tofi ole toto malefue, ole le tu malo, fa fetai mo aula ngalue, o so leo fa tauva e fai masui si a manga maso o se tau le au tautua ia lona fanga. Sina tatu fasi sia man leo uli mai taina ole ano papade mai sina to.
o whaafiafianga le tausanga lua whelua se folo le asolus fulvalu au kuso le te tala lo ina o le ana lau papa le waisinga no ina ua mai o na fausia. Ia, le sa so swani mwhatupe mai le malo ia pani. Whawhiwhianga mele vaenga LTA. Ia, mo le te tala alo ia ina o le nafo i atina e tele manmata ko fiel tātou tunu. Ia, e nafo i vai tautau sanga lua whelu se fulu. Wa lei loa ula au ai lau. So, au la sa ai lau au fo i po whiri karate fo i a saina. Sa ai lau o sa ai lau ai nā teimi fo i lele. Ioe, a o leilo loa uma, te leilo o le lote mea o tina o ne ainga. O uma o mea o te ai lao e fol tina o ainga ma leilo loa te te whiu me wha mau popo ta la au ai lao. A whai atu le fōwha a whia au pea ai lao. Lele, i reo o mai o COVID o te leilo, o le vaenga ne o le mamalo le tātou tunu. Te leilo pea a whia ne wha mai o le. Le melo le wha el corona sfrui va ia te le lope no a fia la tone le wha el corona sfrui va ai se usi mai el mai mo fo le mal si le tato no fa fia nga mato io o le tausanga o le Miss Island Queen pageant ale America Samoa le tausanga lua fe ma le ono io usi mai el fa fonga mal sira ia
Tu te maua mato mako whawhiwhianga. Io whengane o vale vasalo loa. Io ne ka vi o mai mako lima foi ngai mako whawhiwhia. Ia, o ngai whawhiwhianga na lea wa uli mo malo tātua tunu. Ai sao pia sao tangata leo o Erika. O te le I alu leo mukuka vai atu whafunga mena o te loa ai wana. Se mato whaapusa ua matua ola le hea ula au ai lau. Ta te whiu me wha maupopo nei mea le ainga me tā ue. Ai lau ai ta mete mo ai foia la tolu manai. Ia ai lele. Ole auli. Ia o le ua se me tātou temi. Ia o losu fitu minute te elei tu la e lua manatu. Ia o lo so longa ma se ele lei fofo. Da tātou a ngai nei tātou musika ia. Mo si vahenga lea mana ia si vahenga ia. Le fantasi mai lungo. O ta vale le ua ave ta vale. Ia mane a wai whainga tanti tilo fo ilele. I telefoni fo ilele. Ai pe lai tilo le wha. Me ua mantua ia ua pe o musika la tau a. La tau a ia musika. O foi la tamai ele tilo teleanga e telefoni foi le a le avenga la tava le o fofonga la le tau la ile nga le faat ile passe se la le tua fa pende a pene e ese fa ante ilungo le fa ante voi le na mel pa langi foi le taxi tamai le upa le ai o ai fa ate ilungo pe tolu fa ate voi le o isi tanti mato fo I mei tua ele o umalisi maliu tua sa le apanga mato fo I mei lo o le lo o fa mei lo afine that ai na me ai na wingo se te si la fia fo mo me te vo te ni vo ye le le fa maul ti o ta vo na lue ale fa pe fa tu io te ni nai fa la to fia lue fa to fa fo ile e me I mea ua fia ia mamalo le tu ai mesi ave taxi le tatu ave pasi ave taxi ia le whaafonga mai nei ave pasi ma la tu fia yo tamai mo nei tene ia lue whaapea fo ia a o whaata la tamai le si whaata titilu te vai atu o tinga lava o ai nei tina matutua o wana le fa wale fa pe vo te tau no fa pe tu vo te a pe o fa ata me e tala no e taman sina musika le mo to ni a o lo to fi o le to ma le fue o le tu malo fa fe tai mo a o na lue o so le fa tauva e fai mo sui si a manga mo so se tau le o Tautua I lo fanga ele lo mai e Beyoncé le fai na tau le nei o langa le usui le tai au puma le amo e asina I me fafanga fo I me fafango lau tamatui o le la a I le ma umanga malia I le langa ma a wai le I malama tau no tui uta si I mua mea ngau ia o koko o talo o popo vai o kasele manuia se I male se fuloloa vapa bai le fia mai mawai tau na fatau fango pia e lau fionga oe le falonga mai o le aso manatu fai mai saufika fai mai le tusipaia o le asuna e faia e tatou te oli ma fia ia no ua amatau le lafo e le te atu le pongisa e se I fai se ngaluenga manu le ia mua e ave o le la ua amatau na sina I fo le palapala ai fai nei mea o mama le fia pe se ata fa solo ta amilo si o ma fau leo na ngau ia utalo fai male salanga tau o unei talo talonga I fai te talalo na soa tau ai se I o moa I na pingi e la whanau
Wow, tomana tu. Pesa o e ni talo talunga. Pena silia na o moiloa. Fai sa malolonga. Ala mai le bili a kitu. Ile le na mosita alonga. Pe o solo ile pasi. Ile mai sale lalonga. Ile o fionga. O le falonga mai. O le a so manatu. Fai mai sa fika. Fai mai le tusipa ia. O le suna ia fai ia. E tatu te oli ma fia ia.
another. Sunny days in your way, that's the end of the day. As we do like just the moon, I'll be on my way. Just one kiss and I go from pilot tears and no shoe. As we do like just the moon, I'll be on my way. To where the wheels don't go and golden rivers flow. And they swing when I go. They will ride us wrong. True love in it lasts long. As we do like just the moonlight, I'll be on my way. Yo, 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 yo. Cha, cha, cha. Your mind is fine. Scream from the ukulele band. Wow, wow. To where the winds don't blow, golden rivers flow, and they swing like a roll. They will ride us wrong. True love in lasts long. As we do like just the moonlight, I'll be on my way. As we do like just the moonlight, I'll be on my way. As we do like just the moonlight, I'll be on my way. Wow. Feel my inside. Reggae music. Yo, yo, yo. Former president out there. Yo, Mr. Man. Straight from Italy. Yo, Mr. Jesus. Nei whawhiawhianga lea o uli mō tātou nei whai taimi se e ale lata mata lātou ia i bo meo watal tina o le ainga whamulmule tātou ia no whawhare ia tuane le atal tina le ainga whena le lumule o whiare me te ngalue nei aso ia po whafo po te tonu ia tau ave a whele le atal ta māpol tina o le ainga whele le i o luma na wa e titilo tele lau telefone e te awe titilo e fo le atau leisi ai sina whawhiwhianga le mai le a mo band ia mo le nei fo ia hawa uli so tamasa sa o ala tama ia la tato mai mo ia ia ele nei vaenga le hawa uli usi mai ia le mai mo ia malasisi la tato tano
Ya. Ya isi o tau whafafonga la ia de mera o i tamasasa o iwa te mine. O pepese ia taiana. Ia isi wa leva o le walu ale o langa ia le ai pepese ia taiana. O le sia elo uola taliana. Ia wa fai a fa penane ia fe au mo le nei aso melane me tona na no fai atu ia foi lele e fa mo si vane le tol tamama tinana fe ngaruenga ala e pese ele o taiana so ia la no fa taiana le ngol tina o kalala le ngol tina fa ngo kalala ai le fa pe taiana so te fo ia o to mena mea si sa o ele tala le asitamale fe bo ele wala nei ata to se foi valerinha me sorri tem mele Tautua si fonga le LAUMUA mai Samoa so tos full 5 minute tali tu lai tolu sina tato musika fa o sin tato musika le tato e vai le nei fo ia o uli Up to somewhere, tell him I know is a millionaire. Or send me some of your new jewelry. Tell him I know send the sympathy. Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Even sweet food that I never knew existed. No, I want my baby, I will resist. Some beautiful flowers that I ever seen. Tawalo and I'll see the sympathy. Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Listen to me, babe, I know you're up there somewhere. Tell him I know he's a millionaire. Or send me some of your unique jewelry. Tell him I know send the sympathy. Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Tell him what you love, tell him what you love. Baby, can't you hear the beat of my heart? Tell him what you love, tell him what you love.
whaafianga tamalea mo. Mane foi ki si mai au ki si atu. Yeah. Wale ai se me ole alu tamale ai ole ale me ia ki si mai. O tale lo ole ale me o tafiu e su e ole ise tira o tafiu foi evidente na la inga ta te kisi atu ye ole. Dai finga luenga. Ja, are sorry. E se ia me eu mai eu want. Ia ta o ele fafafi e que sa o fafafi e que coi eu mai lo passa lo mane ku i do ala fa e. Fa mole. Tau susunga eu o e sia o me totin so e si il mene tu pour me tu ta vuta eu foi. Ia tautonga nisi sole se fa mole so i tu fa pena. Ole te mela uri o manatu. Ia wa se level tatu temi mal tatu e vanga. Ia ole ua mai tau tatu temi. Ia to e iva minuti on tale. Ole tu le so o tale tu la to temi Samoa. Ia fa mo te fol tatu Tautua mal tatu o nanga. Ia nei fo ia o oli. Natu Samoa se tatu e vanga fia manuia. Ia ele nei aso ia tam fai le fa fia ai misi. Ia le fo fonga inisio me lo tu pul tatu tu. Le ngata Samoa nei tau manga fo fanga tatu ma lo pe fa la wiloa le fionga te tatu tu le fionga te mai te pa le mia. Ia fa pena fo tatu se sila ma fa fon foi. Ia tu langa lo ia tatu motu se sai ono o leo lo ia tatu pa anga lo ma futa mai America ma Hawaii. Ia il tatu po kalame ia ele ise si ufi vala au mai sole ole ele ise si vala au mai fulele tatu tanto messenger ni aso e murmurio na lo fanga ia na ila to e mun mai lo fanga tu si ele un tanto por kalame ia ai fa malo lu fo ele malo tanto tu no fa se Tautua le au ia ma se mangana fo o sala ma le Tautua le fa fonga e mal si fo el tanto tu no tam finga lava ia si fonga le LAUMUA mai Samoa batu nei motunga afa o nei fa fianga ia ni Jamie ia me se foi nei tala la mai tatu tunu ia ele tulanga lo ia fa ia tu ia Erica ma oe ma pa anga o mal tatu le tiolo fa tasi mai e tu e fio le langi le nei aso ia ma vaanga uma lava ia fa te le tulava ia te o il tulanga lo sua ia me se foi ia il fa tasi mai tato weva fatasi le nei aso lulu ia te oto i Amerika anisi o tunu ia ai aso tofi ia mato ma Australia me New Zealand ia mai te watu i New Zealand pe afa pe sao ia i lantou ia fa ilo mai wo atua i le 5 afe ia tato new cases o le nei aso o ka ia talo sia ia ma te talo ia mose tofi le mu ia mese ia malu pui mai se lava tato whanau tūlanga le nei ia malu pui nei alo ma whanau mai le tūlanga fo ia awhafonga mai la le whee nei e le malo lo whawha atu le tato ofisa ta vale le whale mai vai ambulance e atu e mai so mahau ma le po ia tūlanga whina o lo mai tau ina atu nui whafo ia ai mo Samoa fatai te le lau tau te talo fatai fo le tau lango sua ia e fo ini se fi lango tanto buka la me Samoa ma le Tautua i Samoa ia talia ma le fatai sa tof so soani ia le tato nanga i nei Samoa ia mwhai foi o na so soani ia le tato Tautua i nei ia i se tūlanga whelele pia whape i se ma liu tūlanga whape na whelele e mo mia i se tūlanga le Livestream Zoom paenga whape na ia mwhaina so atu i nei Samoa ia tūlanga whapea ia e Tautua i fwoi mo le tātou tunu ia le nei teimi ia o le poloka o le wheo inga o le tātou le malu le tātou tunu e tūlanga whaawe lave ma fuafanga whai le tātou ainga ia ae se i tātou whato whae se pese lea manuia tele Samoa tātou toi whelua i fwoi lea songa fua lofa tele mo tau manuia moua se ia se weekend manuia ma le fia e le malu telo le tātou tunu whaasoi fo ia mai ia
Song ita si maya dia ya ita Se upu malu iyo totonga Dewina o ileta ele olo fatu Wani o se sepa amanga loa Ewina ema maodi ema ita Nana tupe ole nana mea Tafima aita siyaki dia yate ole pele Le mafuta ngae yaso itele No for bella wana o Baby to sit ngata wale mama natu Ta ipai ngata dia ela kama putana Ta si moi ilo wanana Iwina ima mau dia ema ita So taitasi La tochele oilo mayo uneng mapatiana Ilo tia va aya oila usasala Ewina ema maodi ema ita Mana tupe oile mana me ai La upia va ayate oila pele Le mafuta ngae ya so etele Ema mau dia ema ita